Vion procesi paraqitjeve për dëme nga përmbytje që ka pluan Kërçovën, informon Suzana Tasevska, udhëheqëse e Qendrës për Menaxhim me Kriza Zyra Rajonale në Kërçovë. Sipas saj, përmbytjet u shkaktuan nga shkrirja e borës dhe rreshjet e dendura të shiut, të cilat rritën nivelin e lumit të Zajazit mbi kapacitetin e shtratit, ndërsa situatën e përkeqësuan edhe mbeturinat dhe ndërtimet pranë lumit. Кичево е котлина окружена со планини на кои имаше снег. При покачување на температурата дојде до топење на снегот и во исто време се случија обилните и долготрајни врнежи од дожд. За брзо време дојде до нагло зголемување на водостојот на Зајашка река, што го надмина капацитетот на незиното корито и се излеа. Исто така, причина за поплавата е и човечкиот фактор. Огромната количина на отпад го забавува протокот на реката. Градењето близко до коритото придонесе за сериозноста на последиците. Ajo theksoi se aktualisht nuk ka paraqitje të reja, ndërsa qytetarët mund të raportojnë dëme deri më 6 mars. Sipas thirrjes publike të komunës së Kërçovës, Komisioni për vlerësimin e dëmeve tashmë ka nisur punën në teren. Tasevska bëri të ditur se ndërmarrjet publike dhe institucionet kompetente po punojnë në pastrimin e terenit, zhbllokimin e kanalizimeve dhe nxjerrjen e ujit nga objektet e përmbytura. Ajo shtoi se më e rëndësishmja është se nuk ka viktima në njerëz. РЦУ Кичево во целиот изменат период има одлична комуникација и соработка со градоначалникот, институциите задолжени за справување со ова елементарна непогода. ЈП Комуналец со целокупната нивна расположива механизација и општествено одговорните компании кои делуваат на подрачјето на општината, интензивно работат на речистување на теренот и собирање на кабас отпад и продлабочување на коритото на Зајашка река. Водата се повлече во коритото и со тоа се спречи повторно излевање на реката. ЈП Комуналец вршат и одзатнување на запушени шахти и исцрпување на вода од поплавени домови. ТВП Кичево и денес имаат технички интервенции за испомпување на вода и миење на улици. Kujtojmë se si pasojë e vërshimeve rreth 270 persona të lagjes Prilepska janë evakuuar në palestrën sportive në Ivanidol.